All right. Yema wakwaba Kings TV GH eso abusiafo ye bana afi tumi aba bedi nkomo concerning Kumasi Asante Kotoko omo game omo bo edia Wydad athletic for no preparation eguso ekoso ewo the home side ene Kumasi Asante Kotoko den ena omo nyina ye bana afi tumi aba bedi ho enkomo enti se obana uye niwa na wa subscribe to channel na fe notification bell no wa bo modern atumi turning on so the be anytime bia na ye be update and I say bia ye the content for beba no obey notified na fe so atumi adwene afei aya wa dwenkyere wa 10 yi ene wa tena wa sembisa ni na no odi gu comment section hɔ na yeso yenya bra yetumi akenkan bi ne esua ade enso atumi ade afrim na bibia no enso atumi akɔ enkan yetena te say aya enya yenko a ye team of producers ena di dwuma no medin ene Ahmed Ayat Osman Jovadi wa ha sanso ena Bequin wa ha the chief executive producer King Khalid Samsung GH enso eta jire kama enya sem kuma kura yankwai na fe yentumi eni nkomo ewo Kumasi Asante Kotoko womo akache na fe yenhwese de niema esi eko mene okasai no ayade a team no akopie mu ewo Morocco obi man so a omuguso ehwese preparation enso ebetumi akoso na nyame ya adoma ochena Friday ombetumi ahwese 1-0 defeat emunya ewo Accra Sports Stadium no ombetumi overturn na afi no niema enso atumi akoyie enso atumi ede ama Montino team no anya free oman Ghana masi akopiem ewo Morocco first training enso atumi akoso ewo Morocco abonten so enya sem kuma akora team say yes ohwe players no omo dimina ene omo activeness it tells you say ampa football no omo ogidie say is full of uncertainties bibia betimi asi said Wydad for no etimi ebenya 1-0 win ewo Accra Sports Stadium no sa ena omo nso ometimi akwakonya win ibia ebekwa 2-0 kra na say 1-0 ni bi na bia a travel to ebia penalties na omonso atumi ede afamu enso atumi akọ enti meno kasai no Asante Kotoko ukum apembe den ebeba egusu a omo prepare ahead of the game against Wydad club athletic for work for no na biano enso atumi akoya. I think say already no players are omo etumi ewuramu ewo Morocco ni nyina no ade a edawanim dada just preparation no egusu a den ekoso. Don't forget say goalkeeper ye friend no Kamara because of suspension tino gono no enka squad ya and also etimi ehura mu ewo Morocco no nanches goalkeeper Aziz Adarimo mo ena etimi akona fe biano enso etumi akọ enkan enso ewo honom na yefiri ho a na meka se Wydad for no enye se ebia omo aba abehye 1-0 entino omo so womo atiada omo so eguso a preparation eguso ekoso ewo monso akache ama meno kasa krempo no the latest update efrom ho eba ne se abrantia efreno Hakim Ziyech emre bi atwam no body ma Ayas opiemu Chelsea ekoboy de ma Galatasaray enei wasan aretene empemfo se kuntunu hwan a ninchia ena eko nti wasan aba na je se Wydad foi akachi a na je se obehwe ama bia no enso atumi akonkan eho nti unsese ebia Ziyech ejinamu na Lodge ene Hanuri mo kan ho ewanim ho atim sampa ebetimi do say ebia game against Kotoko ntimi mbobi but me ka ebia omo future no say o kwa kwhia Wydad for na said ye anim ho besi aye eno no enso ewo ho no nti amso eguso a omo make sure say omo beye omo team no pampe na afi bibia no enso atumi akoyi na the latest from CAF aso no
CAF rankings eno ena enchesementi ase no 2025 CAF club ranking no enso atumi aba eno ena eda o screen no eso no na de tie nie se ohwa asa Ghana yan akachi pa esanse ohwe El Ali from Egypt Edi kan Mamelodi Sundowns etosu mienu Esperance Sportive de Tunis enso etosu miensa RS Berkane etosu enai Simba Sporting Club etosu enum Pyramid enso etosu nsia Zamalek etosu nso Wydad etosu nwotwe na ohwe ma baby a Ghana yen clubs no da no and the Dreams FC and ababeto so aduonu nsia 26 position and afi uhwema mediema enso eda 51 enso ewo hono the only two clubs are wamo every Ghana ayade a omo atumi ebepie mu enso eno no nti we no sad news say ye ba Africa ha sei na ye ka say Africa countries are womunim ball no ball na ye ka Ghana na ebi ba na club level na yenhu Ghana din ewo mu sa no aya na ha adwen ye pa so wake up call edema nyina especially the Ghana Football Association yantoto niema yenhwe se yen clubs no ebeye ne esene fata se de be ya se ranking bi ba se ya ebe den yebetimi agbu awuram na afie sampa Ghana yen football no so etimi egina brand na afie bia no enso atumi akonkan na de tie ne se nia ye frana CAF Confederation Cup and afie CAF Champions League no yade a second leg prelims no etimi atwa so na de tie se second leg no eba na wie ya draw no for a group stage no ebeba so 3rd November ewo Johannesburg South Africa ewo Super Sport omu studio so ena draw no ebetumi atodwa ewo honum so if Kumasi Asante Kotoko omutimi conjure magic etimi ereni over Wydad ade a group stage draw no ebetumi aba so 3rd na chese Ghana fo nyina ahwanim se team ben ena na say group ben ena Ghana ebetumi akopie mu na Kotoko ebekwa akopie mu na Confederation Cup draw no ebetumi atodwa on 11 o'clock am na 12 pm no Champions League there no enso atumi abaso enti we news surrounding CAF Confederation Cup and CAF Champions League Kumasi Asante Kotoko bo editia work na jese yenyina no ye hwe anim na bibia no enso atumi akwankan ti yemfansia yeguso monitor Kumasi Asante Kotoko ewo Morocco any update ewo say yetimi ema wunya bia no yebetumi de ama na bia no enso atumi akwankan ya afa cheme esanse pomodin no enheda awie peyo enti bia ohun se kasa no something which is that na odi acheme panti meda wase se woje bre enso etie ensama etumi akoso idu besia na ya da wase nyame ya adoma yebesen ahia ya kraw